Tinapalabas, nalaos ti apal ni Jane iti gayem na. Tanang rugi adagos ni Rhea iti trabaho na. Awan met na aramidan ni Rhea, nudi tinangrugin iti trabaho. Iti damo a panagtrabaho na, ado timbagbagan ni Roxanne ken kuana. May papan kanya Albert abos da. Nangruna ti kinasingpet da ito'y kas manager. Nasuron ni Rhea, gapoy ti kaaawag ni Rick a boyfriend na. Ket imbaga na amakumikom iti trabaho na, ket di nariribuken. Naragsakan mo't ni Manolo nga ama ni Rhea, ta nagtuloy mo't lang na ito'y ngang trabaho, iti nagaptikaran na. Ket di na intuloy tinag-back out. Ita papagayam, adto'y tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Nasudi nga aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long time. Pudno, ma'am. Saan nga iso tinakay-fokusan ti biyak ko? Ti trabaho ti kapatgan talakay ni Papa. Kayat ko, mapadasan na kumamat ti medyo naging awa pa ng biyak. Okay. Kan awan pa'y plano ko ag-settle para iti bukod ko abyak. Nangruna iti Merrick's life. San pa naladon may papan iti dayta, ma'am? In case nga dag-propose ka alalaki, saan akas iti BF mo? Awan ka dit lugar na, iti puso? Ni, anyat kayo Diyosangon, ma'am. Asino ko, ma'am, at dayta? Maybe someday, or one of this day, dumtang ti another Prince Charming mo. Jesus, asino ko, ma? In case, anyat aramidam, paayam nga ta? Kasla, adaan mo yung, ma'am. At dangamin marikirig na, ken pagibasarak, Rhea. Anya? Bayat ti panagbayag mo dito, maduktalam to ti ibagbagakkan ka. Ket itapay laan, makunakot na nagasat ka. Ma'am. Sige, agtrabaho takit din. Masapul nga na nalus ti turnover ta. Kan masanay kan kadagiti trabaho dito, sakbay madanon ti flight ko nga agpadubay. Nimposte ito Hello, boss. Good evening. Kumusta? Ti panang-orient mo kan panangisurom kini Miss Del Rosario. Kabalang nakadimadlangan. One boss, no problem. Naglaka maka-pick up iti instructions. Good. At apay 1 week mo amang isuro kinkwana. Awan parikot, boss. In case man, uray adda ako ni Jay Dupay, mabalin mi matlata ti ag-communicate regarding iti trabaho na adda parikot. Nasayag nga ron no kasta. Katagyaman ako, nay. Nagbayag nagpaayak kada kayo, sir. Saan ko matakayat nga darumso aparikot yu, may papan iti mapanawak at trabaho? Okay. Panagkunak, boss. Awan to ti parikot yu, may papan iti trabaho ni Rhea. Tanakitak anadayaw ken nagagad. Dahita ti kang runaan. Ken panagkunak kat honest mano matalot yu, boss. Dahita ti kapatgan. Nang runakat at dadagiti gundaway nga agbiyahiak. Kan out of town pa Iso ka sa pulak ti pangital kak iti kumpanya. Wan, boss. Awan pagdanagan nyo ken Rhea. Sige nga, Rodan, Roxanne. Aginanakan. Day talaang. Bye. Bye, boss. Panag ko na. Awan to
ti parikot ken Rhea. Saan ang nagbindot ni boss nga isot inawat na? Marik, i-cancel ko ti awak na. Sa anak ng trisado di kasi at tao. Awan ambisyon na iti biyag. Bisyo namin na bisyo. Oh, baturog ang padlagan. Imbis malaalak ti turog ko. Umawag ba nun? Ay. Makapasuron. Isturbo at talaga. Makaturog ak matngatan. No saanin nga umawag pa. Sinal, pagkit ya babain. Relax lang, Pards. Masuronak lang. Isod lang tinang babain kanya kiti kastoy, James. Anak ko matparikot mo. Nagado a babae iti biyag mo. Ada ni Karen, ada ni Janice, ada ni Charmaine. Puno, ngamsan ko nga mo. Tasabali tirik na kinireya. Oh? Di mo ko na natamaan kakinkwana. Diyak nga ron maawatan tirik na, Pards. Pards, kurang lat-arak na ito. Tagay kiti. Dahito yung tikapi yung papa. Talaga lang. Nagsaba ka, nagringi ha. Thank you. Ay, syempre, papa. Diyan ka ti maladaw asumrak. Sa bagay, nabit ka pa lang itinasawa kong panya. Saan lang nga dahita, papa? Ado pa'y tinaskan nga adalak iti trabaho. Nang ron agad makalawas lang ni Ma'am Roxanne. Okay. Pagununin sa ti cellphone ko, papa. Mabit lang. Oh, sige, iha. Bala, mapanmusong batan. Girl, I need you. I need your love. Hello, boss. Good morning. Good morning to. Nakarobot ka din? Ay, saan pa'y, sir? Agsawrak labit. Okay, take time. Dagasin ka. Ha? Naamo kini Roxanne ato rides ka kano. Kuha, sir. Kaasi ka mat. Nang runa kat saan ka pa'y nagsweldo. Sige, bye. Bye, sir. Sino timawag iha? Ni Boss Albert, papa. Nagsaban ng mawag. Ada ka di parikot? Nakikita kitimbaga na. Ha? Apay, ada parikot iti trabaho miha. Awan, papa, nagasinak ka, no? Anya? Wow!Ag-aasam da. Nagkasat ka talaga, Rhea. Kababain tupay ka ni sir. Saan kan nga umapal, Roxanne? Sa nabalikin ka, taas idaglang ti balayo dito eh. Tasakob ti syudad ti barangay yo. Awam mo timbagak, sir. Mala, agtrabaho kayon. Tagpa-deliver ak iti breakfast tayo. Wow! Amon sa ni boss, asana ka namiga ka.
Sa nabali, salary deduction. Ala, katwatlatan Di kay manan marabak. Oh, at Roxanne, si kanti mangawag, tagpa-deliver ka. Yes, boss. Anya ta orderak, boss? Siyempre, heavy breakfast, tap na makatrabaho tayo anasayaan. Oh, Rhea, kumusta ti training kan orientation mo? Ada ka di pa'y parikot? Awanin, sir. Nalaing ka na anos ni Ma'am Roxanne mangi sursuro kanyak. Wan, nabayag akadwa ko ni ti opisina. Kat natala ka pumanaw, uray malungal daw. Taam mo na latta ti araramiden na. Nasayat nga rin no kasta, boss. Narigat nga minti bumirok itaka dagiti makuna amatalag. Boss? Nang runa, no maipapan iti kwarta. Ay, pudno day ta. Napudot nga min iti mata ti tao ti kwarta. Mala, agtrabaho tan. Taawan matlangan ni Roxanne. Siguro at idog ti pila. Di mat nga min naka-order itay, boss. Oh, Rhea, ta cellphone mo. Sungbatam ko ma. Boss? Basta napataglakit di tiranta ti umawag. Sungbatam. Awan parikot iti dayta. Istorbo lang namin dahito yung mauawag, boss. Sungbatam latan. Ibaga mabaliwan nanto ti umawag inton break time mo. Nasaya ta sinong bata mo lang tihawag ko, Rhea. Juan, hindi may ibagkakla nga baliwag to ti umawag no break time. Busy ang. Kung saan ko kay ti maong tanrik. Makaawat ka kumamat. O sige, bye. O sinalbag ka babahin. Kung namlan mo asin mo na di na kahit ti makisarita kanya. Oh, saan na mabalin nakastilatan? Bigbigat pa lang, Pards. Nagawis ka man ni Tino. Anya ka di ayati parikot mo? Ni Rhea. Amin ano nga nawagap kung di na kahit makisarita kanya kay Tilimpyo. Makumikom siguro di tao. Di ko na mungkit di. Napanakkelan. Tadang trabaho na. Pards, saan mat nga ta? Niya saan? Isungad dan na panunot ko nga ramidan. Anya nga di ta, Pards? Urayak iti rurar na iti opisina da. Amom ka din sa dino ti opisina da. Wanan niya. Pards, apay ka di pag mamauyungan pa lang dayjay no saan na ka na kaya? Nagadwa chicks mo. Saan ko nga rin nga muna pa kaso iti Regnak, James? Kung nakabaybaya akon. Sa bali mat ti Mariknak. Wes, pasyaram to iti balay da. Awan mo't nga tanti rason na di nakasanguan. Sino nga tamat dito yung umawawak? Nimit kayam, Jerry. Hello, Jerry. Nakaawag ka man. Anya ka diti masapol mo, Pards? Anya? Agaw awis ni Chuck? Kasta ka di? O sige. Anya nga oras? Sige. Bye. Ay. Anya lakit din dagiti barkada. Amo dalang arudan ama kumikumak iti trabaho.
Alaman langan. Sa bagay, masapol mo't ti pa nag-relax. Girl, I need you. I need your love. Mabalin ka di, Rhea. Si kanti kadwak ang makisinara ka dagay tigagayam ko. Kwa, sir. Naimbag no da ka, tapno adan to pagpambar kung agpakada. Anya? Sandak nga na basta palubusan no kasjay nga agsasarak kami. Kwa, sir. Saan ka ngagdanag? Oray siyak ti mangipagadakin ka kini papam. Siyak tulatan ti umawag ka ni Papa, malado ak basit nga agawid. Sure ka? Uwan, sir. Awan parikot ka ni Papa. Man nakaawat, basta ibagaklakit di. Okay nga, Rod. Agplight nga minunday jay agayam mi. Kahit dagay tigagayam ko, nga adda banding mi. Ay, when mat sir? Ni kumaruksan. Makumikom mat nga agrobrobuat. So, sige, sir. Awan problema. Awagak lang ni Papa. Apa yan na? Nakawag ka mo. Wan, Papa. Pagkada ko mga minkadang kayo. Nabay, papanam. Ada ka no papanan mikin ni Sir Albert. Ada ka no despedida party ti may sa agayim na. Makumikumot kami ni Mang Roxanne na gimimpaken. Iso asyak tinawis na. Sige, di kayo nagpakarabi. Wan, Papa. Siyempre, ada sarat ko no bigat. Sige nga, Rod. Aganad kayo. Naawan parikot. Thank you, Papa. Kat uray maturog kay tulatan. Uray katadamot tulbag ko. Sige. Makitan tulatan. Amumutin na sana ka basta makaid na no saan ka mapasangbat. Sige nga Rodon, Papa. Da kayo timangkam mo. Bye. Bye. Sabagay, Abanmat nga tati parikot, tati matbus na ti kadwana. Ngamno day jay arik. Sa anak ngagtalag. Wow! Naggasat ka na talaga. Agasam day ta. Ikuyog na ka ni boss. Tapno da ka no lang pagpambar ng agpakada. Tadi na mabalin ti agbayag ijay. Day tala nga tati rason nga ikuyog na ka, Rhea. Ne? Anya pa'y kumati sa bali rason. Awan nga tan sa bali ang makagapo. Awan matyamok. Ang mga no kaya't nakalaang apakilatis kadagiti barkada na. Anya? Saan ko maatay tati rason asaan mo akayat ti sumurot kin boss? Mapan ka. Ang mga numasaktan no di mo pagustuhan itikid daw na ken ka. Ti plano ni boss. Adawa ko. Ay, namat kayo, Jane. Hello, Jane. Kumusta kan, friend? Atoy, last 2 days orientation ko. Ag-flight ni Ma'am Roxanne. Wow! Congrats manan, friend. Si Kanton ti katalek ni boss mo. Ket kanayunan, adakda kayo dita opisina na. Wow! Nukas kasano, adanton kasukat ni Ri dita pusom. Bagam. Not bad, friend. No siya lang ti masurot. Mas paborak ka ni Boss Albert ngam kaniri. Anya? Aywan gayam. Awisan ka kumanumalam tada papanak kat ni awan kadwa. Ay, sorry.
Adda papanan mi kini Sir Albert no malam. Kasta ka di? Ay, sayang nga rod. Ang amsa na bale. Inton maminsan langan. Pasensya. Sure, no problem. Mawatak mat. Kan enjoy. Maalang arudan. Kasta pa'y ang mga numadisturbo ka. Bye. Bye. Ay, kasla mabain ako mo yung kini Sir Albert. Amangan mapudno mo timbaga ni Ma'am Roxanne kanyak. Anya ka matirason nga ikuyog nak, iti papanan na. Kaya ka timbaga na kanyak arason, ti makagap. Sus! Anya dita nasasawam, Jane? Not bad, friend. Nasyak lang ti masurot. Mas paborak ka ni boss mo nga Albert ngam kiniri. Anya? Ay, wan gayam. Awisan ka kumanumalam, tada papanakat ni awan kadwak. Ay, sorry. Adalakad mi, ano papanan mi kiti Sir Albert no malam. Kasta ka di? Ay, sayang nga rod. Ang amsa na bale, inton maminsan laangan. Pasensyan. Sure, no problem. Maawatak mat. Kan enjoy. Alang arudan. Kasta pa'y, ang mga numadisturbo ka. Bye. Bye. Ay, kasla mabainak mat ako mo kini Sir Albert. Amang nupudno matimbaga ni Ma'am Roxanne. Anya ka mati sa bali arason nga isurot na kiti papanan na. Tila ka timbaga na kanyak arason ti makagapo. Makamuditan. Saan na punta makapagkadkaditayan? Sige, Rick. Nasaya tay mawag ka. Kat maudi ka man dahito nga iawag mo kanyak. Ano tagad mo asawan? Sorry, ngampot da kong ti relasyon ta. Ano niya? Ibagakan ka tipod no. Diyak kayat ti tao nga wan arapaap na itibiyag. Umdasan ti panawan ngintid ko kan kaagundaway amang balbalo iti taray itibiyag mo. Ngamawan mat na ta. Napatpatag kan ka ti bisyom. Ngam ti masakbayam. Sorry ha. Katkidawak, adi na ka man nariribukan pa eh. Sana mabalin na kasilatan, di pagpanakan ti relasyon tari ya. Awan mabalin ko, Rick. Kan may sa? Ado mati ka sukat ko, saan ka di? Saan ka makapaglibak? Nagduduma ti kakuyukuyog mo. Ulitak, sorry. At siguro nagpampanakil mo niya. Awan, saan aray ta ti rason? Ngam nakariinga kon iti kinapudno. Katpudno ti kunani papa. Awan na sayat ang masakbak iti tao, abisyo lang tada iti panunot na. O sige, bye. Sorry. Ngam saan ko ngay gasang-gas at tibiyag ko. Awan na sayat ang masakbak iti kas iti daya at tao. Awan arapap na iti biyag. Gan bisyo lang ti pampanunutan na. Saan na babalin? Ano nga rin ti mabalin? Saan na ka nakayat? Nagadwa nubyam. Wen, nung italang napadasak tinabastad. Rick, talaga kasta. Isuan mo siya ti siga. Saan mo napagtatakunan day jay? Nung sana kastilatan ti panagsinami, James. Good. Ano nga rin ti pampanunutan, Pards? Nasken ama amuak. Nuat da nang isukatan na kanya. Kat nuat da. Ano taramida? Saan ko nga ipalobos? Akasilatan tinagpanakan ti relasyon mi. No maminsan, Pards. At damat kalintigan siguro ni Ria nang isinakin ka. Tanya ko matirason na. Timbaga na kanya kasan na kayat ti agsag makiti tao nga wanang bisyon na kasta. Masaratan, Pards. Katikang runahan, nalabos nga minti na chick boy mo, Pards. Pasol ko nga rod no adot agrok bab iti kinatar ko, James. Lalaki ah. Katawan mapukaw, inumaksay kanya.
nututupak amin ida. Mga parts, meet my new secretary, ni Rhea. Hello, Miss Beautiful. Rhea, gagayam ko. Batsmith ko ti Daduma. Ay, hello. Hello, Rhea. Talaga abilibak iti gayem mi Amun tagpili ti sekretary na. Kin future. Jerry, ikabil mo man ako na akong ti kinasordom. Okay nga Rodan. Saanan? Ang mga nagsangit pa ni Rhea kit panawan na kan. Okay lang, sir. Matlagayam. Arburo ni pa ni Albert ita. Miss Rhea, saan abali? Numapuyatan ka, uri maladaw ka na sumurik na bigat. Ha? Ay, Dakayo talaga. Rhea, okay lang medyo maladaw ka maitulod. wan, sir. Okay lang. Awagak ni papainton madamdama. Talita ayos. Kakadwa. Sige, shot. Niman ni Albert di kay ayam tayo. Okay, nabayagan na sa anagay ayam iti bilyard. Hahaha, iti maabak. Iso ti gumatang ti mainom ha. Ang mga kayat mo ti agsuro nga gay ayam iti bilyard. Isuro ka. Ay, sige lang, sir. Inton maminsanan. Hanir Dursen. Awan pa lang anak ko. Makaturog ak paigit din. Ay, yamat. Gastoy. Isilpon ko. At tigayaman ako. Hello! Hello, Papa. Pinadas ko lang timawag no sariring kayo, Pay. May rubrubuat ko nga ro din maturog kung mga mostomat nga umawag ka. Maturog kayon. Madamdama kami pa yung agawid kini, sir. Naimasan damot din tinagrambak ka dagiti batsmate na. Sige nga ro, danag. Sabagay agtalagak mat kinibos mo. Wan, Papa. Awan parikot ka ni, sir. Nasayaat. Sige, Papa. Oray kat itulod na to ni, sir. Maturog kayon. Sana nasayat ka na kayo ti agpuyat. Awan, anak. Sige, Papa. Good night. Sige, good night. Ay, bayaklatan. Subang pitulatan kat maturog ak matan. Girl, I need you. I need your love. Kaduam ni Albert, naging gait nga oras, Rhea. Wan, adda kami ti bilyaran. Oh, talaga lang Kunak no dinner meeting lang. Adda kami banding da nga gagayam kat pinagustuhan na lang ida. Oh, amang ano yam amuna ka, kasnobya na. Anya? Saan nga takas ta, Rhea? Sardingan nakman, Jane. O sige, kastapay. Umawag akton makasangpet ak di balay mi. No, di kanto pa'y nakaturog. Okay, bye and enjoy. Bye. Saan naklakit tingag bidot? Ang dadakkel agapon no apay anire at ipinili ni Albert. Nakurso na daan nalakit di tigayim ko. Sorry, Rhea. Napuyatan kan. Okay lang, sir.
Kas di nga minda jiri. Saan da kun apapanawon no kadwadak? At least naragsak da, sir. Nang runay ti gayam yung anitsak nga ag-flight. Wen matkit di. Nasaysayatan ti kasjay, sir. Naragsak da. Imbis nga aga-apa kan agaramat da iti maiparit nga agas. Ay, dahi tante awan kada kami. Pudno, umininom kami. Ngam, awan kada kami ti agar-aramat iti shabu. Wino, illegal drugs. Nasayaat, sir. Sana kasi ti sigo da boyfriend ko. Kaya't mo asawan, agar-aramat iti droga? Wan, sir. Kan naduktalak. Saan lang nga siyak tinobya na? Naglukon. Wan nga rod, sir. Iso nga inbreak kon. Kasta ka di? Sa anak ang masayangan di kas di a tao. Nulabsam ti agsao, bisyo na amin na bisyo. Saan ko nga isagmak ti biyag ko kan masakbayak iti tao nga wan arapaap na iti biyag? Siyak to, mas lang ti agbanag na kakaasi. Uwan Akan, uwan gayam. Pasensya ka gayaman iti kinasutil da jiri. Okay lang, sir. Nairwamak iti kastan. Anya, sir? Paya diyo ituloy. Awan. Sige, itulod kan. Ang mga numadandanaganan ni Papam. Ang mga no ibagana nga intaray kan, wino inyawid kan. Saan mat siguro, sir? Ha? Di paborito ka kanta. Iso ti mapatpatukarin. Oh, Rio. Are you okay? Wan, sir. Adda ka din na ibagak amadi? Awan, sir. Dengdenggag lang reta mapatpatukara kanta. Magustuhan ka di? Wan, sir. Napintas. Agpada nga rod. Oray siya. Inton adan no biyak. Day tati kayat kong agbalin at imsong mi. Kanayon apatukaran day ta nga FM station day ta akanta. Kayat yo sa wan, sir. Awan pa'y nobya yo. Mamati ka man wino saan. Day tati pudno. Oh, day takit nga tandisaan ko apat dyan. Kas na kunak. Mamati ka man wino saan. Talagang awan pa'y. Iso nga oray magusgustwak day ta kanta. Awan mat pangisagutak. Girl, I need you. I need your love. Narabian kayo matan kan boss mo. Sorry, Papa. Napuyatan kayo na nangururay kanya. Amo matan, anak ko. Sana ka makaturog. Aging kahit isan ka makasangpat. Kinapundo na kat inyida kita yan. Saan ko lata malat iturog ko. Isuari muara ka nagtimpla iti gatas. Kunak tumat as didak pakadanagan. Nasingput ni Sir Albert. Okay, nasaya, nugasta. Ay na, nagraragsak lagi ti gagayam na, Papa. Katiso, nasaya at dayta. Dayta lang, sobra ti kinasutilda. Aniya? Agasam, sugsugan dakit din ni Sir Albert nga arman na kanon tapno adamat nobya na. Aniya? Kaya awan pa'y nobya di bus mo. Awan ka no pa'y. Kan uray tayong tulot na. Imbaga na nga awan pa'y nobya na. At dalagid di kay papanan na dayta. Papa? Gama sa nadagas. Siguro, nasaysayat no isulangan ti pakiayan ayatam. Ngam da arik, akasla adik tilangan. Jak ilibak, Papa. Nalagan tirik na kini Sir Albert. Ngam narigat mo't.
No mangipakita akit din iti motibo. Ang mga no sa bali mat ti kay papanan ti kinaimbag na kanyak. Una. Mas dawa ka talaga, Papa. Iti likodan ti panangtong pakkankwana, nga awan gap-gapo na edi. Siyak pa lang ti inawat na akasukat ni Ma'am Roxanne. Mga ano nakayawan keng kaanak ko, kat day tatirason. Anya? Ngam kuma agtanang ka. Laglagi pum kumaday ta. Ang yamutan. At dalakit di parsahero amin nga lumabas sa tricycle. Ang mga numatagtikanan ni Jane, mga uri kanya kaya nagtulagan may pagsarakan. Oh. Ha? Ay. Darik. Timsaag. Kunak lang arudan na si Kariya. Ada ka di ororaya? Tika din ang isukatam kanya? Agon ora kiti paglugana, Krik. Oh, di itulod kan. Agyaman nak ngam ag-tricycle aklangan. Umay ka gid din. Nakadupay lang artim. Umay ka. Ops, ibatan nakman, Rick. Saan nagparaya ta kiti pulis? Oh. Pulis? Umay ka gid di lumuganan. Ay, ibatan nak ko nak. San ka nagagulagol pay? Ibatan niya ni Rhea. Sir Albert. Ah. Agyaman nak ta dimteng kayo, sir. Isukat di ti pagpampanakal mo Rhea. Isot nang isukatam kanya. Pumalaw kayo, Rick. Nya po mo. Ay! Sir! Apangay! Saan mo kabili ni Sir Albert? Awan ng kiti ba eh? Lupan ka, aga-aga. Ayop ka! Lumaban ka kaya, ma. Ayop ka! Lumaban ka kaya, ma. Sige, James. Lumaban tayo dito eh. Ikan tayo di pagnakban na. Sige, Grab! Police! Police! Sige! Bye! Sir Albert. Diyos ko, ispalan niyo ko man ni Sir Albert. Rhea, kumusta ni Sir Albert? Adapay lang iti emergency room. Diyos ko, anya kami tinapasamak. Paumayak man iti nagtulagan ta pagsarakan. Idi kwan, ada nagsardeng ako, che. Damat gayam, Rick. Ada kakadwa na. Pinilit na ka sumurot kadakwada ng dimtang ni Sir. Anya matanday dya, Rick? Demonyo talaga. Nagtitinulungan da. Binagsulda pa eh. Nagparumpado matanday dya tao. Jak lakit di mapakawan ti bakik no dakas ti mapasamak ni Sir. Siyak ti gapuna na pasamak kan kwa na ti kastoy. Saan mo anagayatan tinapasamak? Saan arong mga pabasulam ti bagim? Kaduan na ka. Urayan ta sumangpat ti kapsat ni Sir. Wan, saan ka ngagdanag? Ti uray datan ti agbantay ka ni Sir Albert. Nang runakan ka. Sikat ikang runa namang bantay kan kwa na. Anya? Katamok. Maragsakan lakit dino si kanto ti umuna ang makita na no agsubli ti puot na. Kumusta ni Sir Albert? Adapay lang ti emergency room. Diyos ko nga. Kanya kami tinapasamak. Umayak ko man iti nagtulagan ta pagsarakan. Hindi ko ada nagsardeng a kotse. Damot gayam Rick tinakalugan. Pinilit na kasumurot kadakwada iti dumtang ni Sir Albert. Anya matanday jay Arik. Demonyo ka talaga. Nagtitinulungan da binugbog. Binagsulda pa eh. Nagbarumbado matanday jay tao. Jane. Tsak lakit ti mapakawan ti bagik nga dadaka sa mapasamak ni Sir. Siyak tiga po na. Saan mo anagayatan tinapasamak? Saan na rin ba nga pabasolam ti bagim?
Kaduan na ka. Urayan ta sumangpet ti kabsat ni Sir Albert. Wen, saan ka nga agdanag? Di oray datan ti mangbantay ka ni Sir Albert. Nangrunakan ka. Sikat ti kang runa na mangbantay kan ko na. Anya? Kat amok. Maragsakan lakit din no si kanto ti umuna ang makita na no agsubli ti puot na. Riya, ihayan mo. At ka pa lang dito opisina, yo. Papa, adak dito ospital. Kadwak ni Jane. Ospital? Diyos ko, apay, at dadakasan na pasama ka na kayo, tadakay dita. Saan na ka pagdanagan ni Sir Albert? Kinapkabil kan binagsuldarik. Hindi Inispalnak man ipon iti ima da jarik. Ngam isumutan tinabagsol. Kumusta mo tan? Adapay lang iti operating room. Saan kami makapanaw dito ikin ni Jane? Urayan mi amalpas sa operasyon. Sige anak. Bantayan niyo pa yung arutibos mo. Unay mo tanda jarik. Anya tinaknakan na akas na tinarabid na. Huwag nga ron, Papa. O sige, kastapay. Bye. Bye. Barumbado talaga na jarik. Isuadyak pulos kayat nga isut pagsagmakan ti anak ko. Rick Barnes, kasano dito yan? Anya, kasano? Kasano no napatay mo, tipos ni Ria? O di nasayat. Awanan buwisit ang nakaigapuan di managsi na may kinireya. Unang Barnes, kasano no paibalo da ka? Eram-raman kami ba? Anya? Sana kas karina da ita, Pards. Tanag mo na yan. Tsak amukin ka. Hanggang talaga madanagan na kitinapasamak. Awan rumba nga pagdanagan. Jak to pa'y madanagan. Yung Barnes, kadua da kami. Tanag mo ko nakmanin. San kayo may ramraman? Siyak di pati nyo. Kan sanda ka basta may balod. Barnes, tumanaw ka. Isuda ito, yung di magbagakin ka. Polis car titimta. Kunak. Salbag, sana ka patilew, James. Barnes. Huranyat mapaspasamak. Paglibasak. Saan ka nga aglibas, Barnes? Sumuko ka langan. Natiliwin da jay Arik. Agraman kano dagiti barkada na. Into do na nga isot ng bagsul kini Albert. Nasayat nga rod no kasta. Dakas da jay ataw ta maiturad na pa iti pumatay. Panagkunak. Agtali na iti pagbaludan iti loko. Ngamin, adapay na ala asyabo iti bulsana. Ganaban na. Ala, pagyamalan tayo laangan. Taawang dakdakis pa'y napasamak kin Albert. Ay, huwan nga rod, sir. Sige. Sublyak to langan no madamdama. Paring no makaraing to ni Albert. Wan, sir. Saan ka no kaya mabasta makasangpat ti kabsat na? Tanayra na ibaon iti Davao para iti business forum. Kasta ka di. Isu nga, ano sa nyo abantayan ko tigayami. Awan pagdanagan nyo iti dayta, sir. Da kami pa'y lang ti makaammo ka ni Sir Albert. Girl, I need you. I need your love.
Diyos ko, anya dahito ang marikriknak. Apektado ak launa iti napasamak ni Sir Albert. Manungal daw nandito ospital. Siakmutin tinang bantay ken kuana. Kasla siakmutin kaya tapanawan. Makariingsan. Rhea. Oo, awakan na. Amaya siyak tiwagan na. Rhea. Sir Albert? Ada ka iti sibay ko. When, sir, binambantayan ka, iti kaadam dito ospital. Agyaman. Pakaunan na ko, sir. Basol ko tinapasamak. Siyak tiga po na no apay ana disgrasya kayo. Siyak lakit di mapakawan ti bagik no dadakdak sa napasamak kada kayo. Awan na rumba. Iti dawam iti pamakawan. Tawan basol mo. Agyaman na kiti. Iti panang bantay mo kanya. Rhea. Rumbang labantayan kayo, sir. Tasyak tinakaigapon tinapasamak. Rhea. Sir, kumusta tirik na yon? Rhea. Albert lata ko man. Ha? Saan mon anayunan iti sir ti awag mo kanya. Nang rona awan ta iti opisina. Ha? Ulitak, Rhea, agyaman na. Kat oray isaldak ti bukod ko api agparakin ka. Sir? Gapot ay sagot ko kin ka tinasudi nga ayat. Anya? Agyamanak ta nalasatam ti peggad, pare Albert. Saan ko pa'y agasat, pare Jerry? Ngum, sana bali pards. Uray mo ospitalak mo't no kaskin Miss Rhea ti mangbantay kanya. Anya? Ha? Rugyam man nga tanti mang sutil, Jerry. Inton kwan, mapaguram ni Rhea. Podnumit ti bagbagak. Sige, saan ako nga agbayag? Baliw waktulangan ti umay. Baka makadisturbo akpay. Anyan? Uwin gayam, mauray ti formal a reklamom iti inaramid ni Rick. Kada kayo kin Rhea. Jerry. Saya at siguro no, awagam ti abogadom. Naisun ti makamu iti kaso mayuli kontra kada Rick. Sige. Uwin gayam, Miss Rhea. Ha? Okay laing kin ka mabalod ni Rick. Nonya ti may parbangkan ko na. Awan bibiyang ko. Total, nagsinan ti dalan mi. Kat agyaman nakta sa anak anailawan kan ko na. Naimpakit di ta nakita kadagos ti ugali na. Sakbay anailaw anak kan ko na. Nakaturog mo tibos mo, anak. Wan, papa. Karidridip na. At kumusta mo tanti sugat na? Agim imbagan. Nasayat matukas na. Siyak pa lang timang bantay kan kwa na. Taso mang putto pa lang ti kapsak na. Kabalam lakit di. Awan parikot. Wan, papa. Adamot may sa akama apagturugak di ta na makaturturugak unay. Katuan iturog mo mat. Kan may sa. Umumay mat ni Jane. Ay, nasayat launay. Kaasimot tibos yun awan bang bantay kang kuana. Wen nga rod. Kumusta gayam darik? Imay ti abogado ni Boss Albert itay, papa. Yulidan ti darum kontra ni Rick. Dua kami nagreklamo.
Pinanggapnak apagaramidan iti dakes. Nasayaat, barang agnaka man. Malaksit iti darumi kan kwa na. At dapay gayam sa bali pa kaidaruman na, Papa. Oh, ano niya pa eh? Illegal possession of prohibited drugs kano. Isa sigurado. Mabalod lakit di. Ria, anak. Naimbaglangan Ta sa anak anan anay nagsumbakan kwa na. Girl, I need you. I need your love. Prutas para kada kayo, sir. Agyaman nak, Jane. Welcome, sir. Agyaman nak, naimbag taadda ka amang subsublat kiniriya nukas di adumawas iji opisina. Kano mabalin, di nakmat panawan dito ni Rhea. When, sir, awan parikot. Oray kat awan pa'y matrabaho? Kasta ka di. Kaya't mo ti agtrabaho iti opisina. Tapno adda ka dua ni Rhea nukas di ay makapanawa. Ha? Ay, wala, sir. Kat mangrugi kan adagos. Agyaman ak no'y kandak iti gundaway nga agtrabaho kada kayo, sir. Amok abispren kayo kini Rhea. Kat nasaya-saya at matlaang no adda ka dua na iti opisina. Ay, uwan sir. Uwan gayam. Mabalin kon ti rumwar inton bigat. Ngam ko na ti doktor. Jak pa'y mabalin ti sumrak iti opisina. Ay, uwan sir. Ay, agpaimbag kayo analaing, sir. Ang mga infection pa'y kit di ti sugat yo. Delikado. Anya, sir? Kasanungatan. Awan kaduak iji apartment ko. Ay, sana parikot na ita, sir. Adamot ni Rhea. Oray kat adakmat amabati iji opisina. Kayat na nga ta. Kayat na siguro, sir. Awan mo't nga tadakas na. Yes! Congrats, friend! Apay, anya ti pangkablaawam kanyak. Anya pa'y kuma. Talaga sa anak ang nagbindot, friend. Anya kansa. When mat, at last, iti almost 1 year of courtship. Nagunod matlangan ni Sir Albert, tinasamit awen mo. Ano yan? Kat ko sumaro no, tilong table yo adwa. Jane, amom, kunak no sana makaano sa agoray. Tiningiting ko ngamin anay bagtiriknak. Tanarigat yung dardarasodos, may papan iti day taabanag. No agkapoy-kapoy kayo, amangan noon na anda kayo pa'y ka ni Jerry. Anya? Congrats, Albert, Rhea. Congratulations, friend! Thank you. Thank you. Congrats mat kada kayo. Kablawan kayo, Parge. Asino ti mangipagarop, ada kayo mat kinijin ti agtumpong. So, congratulations, Parge. Thank you, Pards. Thank you.
Talaga apiliyo kayo lat nga gayam niya. Agasam ta double wedding tinapasamag. Wen nga rod. Tangay double wedding. Naggigiddan tayo. No kasta, aggiddan mo ti intay pa nag-honeymoon. Uwin Kita ikman no asno ti makauna maadaan ni ti anak. Anya? Anya. Among sweetheart, yak mailadawan ti kinaragsak ko. Agpaiso mo? Ang mga nagbababawi ka. Panggapwak ko mga agbabawi. Kat at last, nasaraka kon. Ti pangisagutak iti dayta kanta am ipatpatukar iti estereo ti kotsek. Kasla na igagara mo ta na i-record dayta. Uwan, kat mano kaulitan dayta. Agsasaro no. Asus, ang mga naawanan sa bali akanta na isave dita. Husto ka. May sa akanta tilinaon data plus drive. Data lang akanta. Pag-aayat apat patukaran ti Star FM station. Kasta? Wen, sweetheart. Ikarik, saan tong agbaliw ti panagayat ko kin ka? Iso nga isagot ko kin ka, ti awan ka asping na ken nasudi nga ayat. Girl, I need you. I need your love.